Wah curang dia mainan, tak ditek poin. Tak aja lah bawa jalan ngocok nangka dulu. Nanya dia nganjentul ke daeng. Guys, ulah lo bawa mang main. Wah, kartu aing bagus ya. Kartu aing goreng iya. Elah iya. Roasting dia. Kenapa sih bos? Misalnya baik. Macam bener. Bener deh bos. Misalnya baik. Hentai dan telurnya bos. Kau aing dia iya baik. Dah kamu baik. Biasa bos. Backshare. Gak akan custom bila. Aduh mancak bener. Bos daripada di dia tapi uang nggak teman biasa. Yuk. Dia baju aing lagi bubangsat. Halo baik. Baju orang salin yuk. Yuk. Jadi terus yang nggak ada Bang Jack. Maunya disayang. Ya udah sayang. Kopinya mana? Emang abang maunya apa? Boleh nggak? Bentar aja ya. Kung aja 3 talengan, aku modelan. Sorry. Ayah siron. Mancau bongkot dia ngaganggu bae pugoy keur ngahaya jeung si Ros. Cicing ya, aing tadi nek. Neng tadi ngaudangkeun dasar manca bener. Ke bos. Ayah siron. Bebek Ros. Bebek Ros, Bang Jack di sini. Mang si dia gedebung cowok. Bebek Ros mau kemana? Oh si dia gedebung cowok lang halangan jalan aing. Bebek Ros yang cantik mau kemana? Sini biar Abang Jack yang ganteng anterin ya. Mang si dia gedebung cowok. Pasya. Bebek Ros jahat. Amatnya saya
Aduh, kemana ya? Tos sibuk tinggal ini mumun. Jadi kangen ya. Tuh jalan mana? Pucuk cinta walaupun beak. Neng mumun, balik ke mana mumun? Bangsat balik ke Bandung. Balik non ke depan. Balik ke warung. Pasti ngeser gulanya. Lain, Bang. Ngeseronya. Ngeser kemiri. Delan, Bang. Dinyambel. Rek olahnya. Aduh, jadi lapar neng. Lapar masalah, Bang. Atau manya lapar sama sare. Mumun, selain tulis, cicingan, orengan mah berkira lagaan. Sekali-kali, Bang. Nya, cenah teh ka warung. Teu Bang Satrio anterkeun. Itulah, Bang, bisa aya emak. Terusnya bisa ditangguan emak. Tuh. Gagal mah, son. Bos, kemana ya? Bos, aku masuk bae. Kumaha tuh jabut teng aing lapar yo. Kayak kuaing dibere godog tumbila. Bau atuh, Bos. Bos. Si Bang satu. Urang gawean. Ayo. Brengsek kita orang dua. Maka gua sare aing bae. Mun penak wae, bebaskeun wae. Mun cawag doang. Sialan tak bocah. Capek deh empat. Siap. Hal. Bunah. Sabar ke dah. Bunahnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Munah kan? Nya mohon munah kok terang. Ya iya abdi bangsat. Hah? Bangsat? Bangsat. Mana teu apal. Perasaan munah mah tegaduh rerencangan bangsat. Rerencangan munah mah balalager. Sanes maksud eta. Maksud abdi bangsat trio. Jadi ge jawab bager. Bangsat mananya? Puntennya teu wawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nya teu wawuh. Ai hoo. Horai mah. Ngimpi. Aduh.